Scop Dios Tatzeltal, Salmos 44. Scanel Coltayel Yuun Dios. Dios kuntik, kayohtik te bilayalo te meil tatiletike, te bilala pasbei tas toholik te kalal kushahtik tak inal ae. Ha te bilala pas tanameye. Haat ya te lakab te laalok esbael te machatik mabash chunehate. La wakbei castigo te nacionetike haat la anahkan ta skinalik te meil tatiletike. Melel mahaok tas kabike ni haok sok tes punyalike. Te huyu unik salave. Melel mahaok te huyu unik te la uninik te kinale. Ha tasventa abuel sok tasventa avipa tukel. Ha tasventa te shohobila sita velau te huyu unik salau. Taska te shkushul tabotane. Muk ahwalilat ku untik, diosat ku untik. Haat la awak tatsalau telum abu une. Haat taaventa telah tsaltik te kontro take. Ha taaventa te ya shpeh pechantik tatekel te kontro tike. Mayuk bi ora ya yipinko tantik te timalte tike. Ni hauk ay bi ora ya yakotik tatsalau te punyal tike. Haat te la wakotik tatsalau te lah tsaltik a te kontro tike. Haat la awak eshabuk te machatik shtiton slab yotanik tahtohol tike. Dios ku untik spisil me ora yakaltik yutzilal te akoplale. Spisil me ora yakaltik yutzilal te abile. Pero yotik la alok esotikish ta tohol la awak botikish kaitik kesh lal. Maba yashlok atish ta guerra sok te soldado etiku untike. La awak suht ukotik ta anel tas tohol te kontro tike. Ya yelk ambotik biluktik te machatik shtiton slab yotanik tah tohol tike. Chikan yotanik te bilayaskan yichik bael. La awak otikish tak abal hich bitil chihetik te yayich milele. La apuk bael te luma wuun tas tohol te machatik mabash chunehate. Meru pekels tohol la achon te lum awuune. Te mayuk bilok awuun a te la chone. La ak punish tas hachibal lab otanil. Te pat shuhtik yayil otantayotik sok yashk eslal tesotik. La awak ish talabamwane tah toholtik te machatik mabash chunehate. Tek alal yash ilawanik yas himulais holik. Spisil ora pek elotik tas toholik. Yah mak sit kelautik yuung eslal yakaitik. Hatas mul teh kontrotik te yotanik ay bilaya suhtes botik spakol a. Te ha yayil o tantayotik sok te ha yas boltes botik koplaltike. Ha te bila otish tah tohol tike. Mayu unuk chayoh tikat ta kotantik. Mayu unuk chayoh tikat ta kotantik. Melel maba chayoh tik ta kotantik te trato chapala buune.
Maba nopohtik teyah ch'aytika tako'tantike, sok maba kalohtik teyah kihkitaytik tebe abu'une. Pero la'a tenotik bael tawokol tayawil ja'mal tz'i'etik, la'a mukotik tayashinal lahel, Dios ku'untik maba ch'ayema tako'tantik, maba ch'unejtik yan Dios temaja'okate, tejichuke la'a awilotik, melel teja'ate a'na'oj spisil tebila muken yich'oj chapel. Pero ja'at ta'awentas pisil ora tekechelotik talajel, jichotik tayo'tanik tebit'il chijetik teyayich'ik milele. Kajwal biyu'un teyaxwayate, jajchan kajwal jajchan, mamej k'axeluk ya'a ch'ayotik. Biyu'un a'nak'oj a'bajiche, biyu'un a'nak'oj ja'bajiche, biyu'un tech'ayemotik tawo'tane. Sok tik'axb'ayel wokoltike, k'axel pejk'ajemotikix, k'axel lajemixkib'tik, yajochtikix ch'ujtik talum, tejk'anab'aj kajwal la'kol tayawotik, la' ak'awotik talibre taswen tatexk'uxul awo'tane. Jatoxan tayam vuelta, Dios miayakpet bendición yu'un tixch'ul k'ope.